бәйрәмгә килгәнегез өчен сезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Барлык бурышу мәшәкатьләрегезне онытып, рәхәтләнеп ял итегез. Текә телефоннарыгызның тавышын сүндереп куегыз. Рәхим итеп, урыннарыгызга урнашыгыз. Урын калмаган икән, үзегезгә ошаган берәр кешенең алдына барып утырыгыз. Ә хәзер барлык 32 тешегезне дә күрсәтеп, киң итеп елмаябыз. Зәңгәр күлмәк кигән ханым, әйе, сез елмаябыз дим. Менә шулай, чөнки сезне бүген фотога һәм видеога төшерәчәкләр. Әйді әзір икәнлегезне күрсәтер өчен уң кулыгызны өскә күтәрегез. Күтәрегез. Барыбыз да күтәрәбез, җәмәгать. Менә шулай. Хәзер уң кулыгызны төшереп, сул кулыгызны күтәрәсез. Хәзер кабат уң кулыгызны, хәзер сул кулыгызны күтәрегез. Сез нәрсә? Заряд ясарга килдегез мәллә монда? Әгәр дә әзер икәнсез, көчле итеп алкышлагыз. Тагын да көчлерәк алкышлар, дуслар. Я, без башлыйбыз. Бию ансамблі. Қазанарты бию ансамблі. Исәнмісіз, хайырлы кеш, хөрмәтле Кыркашык авылы халкы. Субханалла, карап тұрам, зал тудырып келгендер, инде бір-бірігізге қазір мотор итеп, көчле итеп, алкыштап алсаңыз да була.
Мен sizni уже яратам. Мен sizga уже гашык, инде миңа күптән әйтеп киләләр, әле үземнең килеп караганы юк, менә килеп беренче күрешкә ышандым Кыркашык халкының иң тырыш халык икәненә. Шуңа күрә инде хөрмәтле тамашачылар, шушы бүгенге үзенчәлекле бәйрәм концертын башлап җибәрергә рөхсәт итегез. Инде башлап җибәрдек, сез рөхсәт итсәгез дә итмәсәгез дә анысын, әмма дә ләкин барыбер сездән бер катыр рөхсәт сорыйк. Рөхсәтме башлап җибәрикме инде Аллага тапшырып. Рәхмәт. Шулай итеп, инде алдан ук әйтеп уздым, концертыбыз бик үзенчәлекле. Ни өчен икәнен дә аңлатып китәсе килә. Концерт үзенчәлекле, чөнки беренчедән менә сезнең бүген бу концертка килеп алган билетларыгыз инде аларның акчалары һәрберсе дә Дибияз егете Илнар Хәлиуллина хәйриячелек булып китеп барачак. Анысы өчен рәхмәт, алдан ук рәхмәтләрне әйтеп куябыз. Икенче үзенчәлек, төп үзенчәлек бүгенге концертта катнашкан һәрбер артистыбыз Кыркашык белән бәйле. Кыркашык менә нәкъ шушы авыл белән бәйле. Инде biz аларны концерт дәврендә таныштырып барыбыз, һәрберсе белән көчле итеп кул чабып, алкышлап каршы алып торырсыз һәм инде артистларыбызны сәхнәгә чакыра башлаганчы бераз гына репетиция ясап аласы килә. Чөнки әйтеп узам, теге артист күңеле бит инде ул кул чабу. Siz kul şapsağız bizge artistlarga rəxət. Şuna görə bugün rəxətlənib, cəlləmeyçən, sızğırıb, jırlarga qoşulub, biyulərgə sikirib тұрып, biyib, rəxətlənib, birgə jal etik көңіл aşı. Həm də indi həzir mənə barığızda qullarını iskə көйтәрегіз әлі. İskə көйтәрегіз, iskə ikişər qulda da ikisini də көйтәрəbiz. Mənim birisində mikrofon prosta. Mənə şoy көйтәрəbiz. Həzir mən bir dip əйтугə qullarını birgə tutaştırabız. İki dip əykəş ayırabız. Bir dip əykəş tutaştırabız. İki dip əykəş ayırabız. İşte qarayız mı? Siyaşda barımızda hazır. Hazır olsa gitti. Bir, iki, 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 bir. Отлично, молодцы. Молодцы. Бұлай болса біздің концерт бик тә көңілі болacak. Hem birinci artistimizni шақырасым келе сәхнәбіз төріне. Қазір сіз алın аны бик күчле итеп парчаларга тиеш булачаксыз. Әйтеп узасым килә. Биектау районының иң якты, иң шибәр, иң матур йолдызы. Нәкъ менә шушы безнең Кыркашык авылында туып, Кыркашык авылында үскән кыз. Кыркашык шишмәсенең суларын эчеп аңа шундый моң кергәндер инде. Моңлыларның моңлысы, гүзәлләрнең гүзәле, шибәрләрнең шибәре. Кем дип уйлыйсыз? Беләләр бит. Җәмәгать әйтеп кенә узам, ул бит каушый абыйчны теге сәхнәгә чыкканда каушаганы юк, әмма дә ләкин бүген үзебезнекеләр алдында җырлыйсы булгач бик каушый дип әйтмәскә кушкан иде. Монысын секрет итеп кенә әйтеп китәм. Шуңа күрә хәзер каршы алырга әзерләнегез. Ризалә Уйкузова!
Kıymetli avdaşlarım, bilgen konaklar, dostlar, tuğanlar, sizning bilen bugün işraşuğa şiksiz şadmın. Barıгызны da uzgan bayramlar bilen tebrik etip kilem. Bek zor rahmat sizge zal tuturup kelgenigiz için. Sizge tagın bulak etip bir jir başkaram, sağışlı jir.
kuyovlari Shamil Ribayev, Rinat Belmedinov. Bek ko'p yillar birga ishlaymiz rahmatlarga. Ham Allohga bag'ishlab, barmoq chiqardim. Dana Utkuzova. Endi bizning bayanist yigitlarga da qo'l shov olganlar Shamil Ribayev, Rinat Belmedinov. Toza bir qashiq kuyovlari malay. Hali buni aytib ketasam kelar, Izalabek eng birinchi jirini jirlagan, eng qirqashiq to'rtdagi jir. Onun so'zlari Zulfira Tuhvatullinga, endi keyin yozuvchi naq mana shu bayanist yigitimiz Shamil Ribayev. Endi rahmat konsertimizni davom etib ketamiz. Ham endi kechagina o'zib ketgan bayramga aylanib qaytasi kelar. Hurmatli xotin-qizlar, endi sizni shu o'zib ketgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bilan chin ko'ngildan tabrik etirga ruxsat etingiz. Endi bunaqa hozir qizlar siz qo'lshamag'iz. Hozir mana zalda bo'lgan barliq er-yigitlar, aydangiz bizning qizlarimizni qutlab, sizg'irib, kuchli deb qo'shib olaylik. Ot malatsi. Ot yigitlar bu. Aybat, endi shundan da tag'in bir qat bayramlar bilan ham bitingda o'rtaga 8-mart shun xotin-qiz bayrami. Shunga ko'ra naq mana kechagisi kunda mo'jiza ketgansizdir menga qolsa emas. Hurmatli qizlar, shulaymi? Biz er-yigitlar kibitda bosh votib, narsa olirgan, narsa bo'laga yetirgan ekan deb yurganda, siz uydan mo'jiza ketib o'tirgansizdir. Kecha endi uydagi ishlarni tashlab, polni yolqin divanga jayilib, motor ettirib kiyinib, mo'jiza ketib o'tirdingizmi? Bo'ldimi shunday ya? Mana apay sen bo'lib ketib o'tirgansan axirida. Sразу yilmayuğundan sezam, naq shulay bo'lgan axirisi. Men selagancha. Hayır,
Endi o'zimda kechadigan narsa olirga ekan deb o'ylab yurib, kibitlardan kibitga sho'ngib yurganda boshqa endi allaningli she'rlarda to'da 8 marta близко, бьется сердце как по шее. Шашакка ақша жетмеді, колбаса сеңа қызыйды. Кеше айтам, шулай ғана деп қайтылмасам енді, алайда ярамай, байрам болғаш, байрам болсын деп бәрібір енді кішкене генә болса да бүләкләрне бүләк итәсең. Сезгә жайлы ул. Сезгә жайлы 23 җитә икән. Шкаф тула. Тросик белән, пенедлабрекия белән һәм носки инде әлбәттә. Самый кирәкле бүләк безнең өчен. 3 ел киеп, туздырып бетереп булмый ул уже җыелган носкиларны. Endi şol 8 martga kira aylanib qaytamiz ham bit endi mu'jiza deb söyleyim. Şuna göre bugün de endi bayram davom etadi. Yollar bo'lgach endi albatta bayram davom etadi. Ham kelasi sahnaga chiqasa artistimiz albatta qizlar sizning uchun shiğir sizni bayram bilan qutlar. Onu da aytib ketasim kela. U Qirqashiqning kiyovi. O'zi Oqtanishda tug'an, bunda qaytgan, Biyiktovda ishli, eng shibar kızlar Qirqashiqda bulu sebepli xatınğa Qirqashiqdan xatınını alıp qaytıp ketken. Endi güçlü alkışlar bilen qarşalığız. Bizning Qirqashiq kiyovi Ayzat Shakirov. Güzel rahmet.
You are
oynar idim min seni sevmevini bilsem Gökten öler idim min Gökten öler idim min Sanmışla kalkana Balıkların dağlara Berkeli min balıkıma Sen balıkla şapkara Berkeli min balıkıma Sen balıkla şapkara Arkadaşlar Kiyava Ayzat Shakirov. Rahmat Ayzat. Rahmat sizga da hurmatli tomoshabinlar. Endi konsertimizda davom etib ketamiz. Ham shunday bir mana o'ylanib turdim-da bir so'rovim to'g'ri sizga. Qirqashiqda shishmalar ko'p ekanin bilan. Ko'pmi? Diris ma'lumot yetkazganlarman menga. O'zingizda bilmaysiz shunday. Obtirab qarab o'tirasiz. Bor deylar. Mana necha shishma bor? Kim biladi? 6 ama jidome. Jidi şişme. Subhanallah bir avulga. Endi nechik munglanmaysan bunun hatlı şişme bo'latirib. Eli yanlışmasam tag'in Qozon suv yilg'asidagi, yemi? Ramamda o'rtalayga bo'lib. Shulaymi? Aha, aybat. Suga boy, значит, Qirqashiq endi Qozon suv yilg'asida og'ib ketayotgan bit endi narsaga deb so'radim. Chunki hozir kelasi yomg'ir yashab jir shishmalar to'rinda. Naq mana shishmalar to'rinda endi ansamblning ismini aytib ketgancha endi bu ansambl bizning Buyukdor rayonining Yiziq qoshi, anda Buyukdor rayonining eng shivar qizlarini saylab oldilar. Big ko'p konkurslar laureati sanab bitirib bo'lmayishga ko'ra sanab ta'tirmayman. Ham shusha shishmalar to'rinda jirni Qozon suv deb ismlangan vokal ansambli jirlaydi. Kuchli deb qarshi oling'iz. Qozon suv vokal ansambli. Hasret
Казансу вокаль ансамблі тағын бір қат. Біздің махмұт қыздарымызға кішілейтіп алқыштап алайық әлі. Рахмат Бейсур, енді концертімізді давам етіп кетеміз. Жамағат Қырқашық ауылы халқы, ғұмыма Қырқашық ауылы халқы ғына түгіл, біз татарлар деп сөйлешек әлі, біз татарлар уникаль халық, мен қалса, шолай ма? Бірақ бірінші ширатта уникальлық біздің нәрседе көріне, біз бір бик экономия кетірге жаратабыз бар нәрседе, шолай ма? Қамына бір мисалғына кетірім, экономия кету дегеннен тігі бетінде барымызда тіш басысын білеміз, шолай ма? Тіш басысы білен, қәр ерте кеш тіш естартабыз, енді қазір бетінде басты бітті, басты қошады. Әмма ләкин біз бетәлі анда пастының әзгіне бар екенін білеміз. Шуңа көре, қамына барығыздың да шулай иткені бардыр. Может, итесіз дәдір әлі бәлкім, тіш пастасын тәкім лайттырып, бұрып, кетіріп, тағын шығарам тігінде. Аха, бір шестардырға жетті. Енді бітті бетінде, все тіш пастасы бітті, сауыт ұжы бітләні біткен. Әмма біз бетәлі білеміз, анда тағын пасты бар екенін. Кері сөйтәбіз. Сауытны, чубикны, қайшы білән ұрталай кейсәбізді тағын шотқа білән қырып алып шестарды бітірәбіз қалғаны. Мұнда шулай тұралар, по-моему. Кіліп отырғанда шулай тұралар. Енді деген давам етіп кетеміз біздің бетінде істәл артында отырғанда любой бейрамда біз бетінде татар халқы, мұңлы халық, жырларға яратамыз. Міне сіз бейрам уақытында нендей жырлар жырлайсыз? Айтып кетіңіз әлі. Нендей жырлар білесіз? Ғұмумен. Күбәләк. Күбәләк жырлап көрсәтәсіз ме, апай? Жырлап көрсәтәсіз ме? Аның тігі бик матур бір куплеті бар күбәләк жырының. Күбәләкләре бик күбалар, ләкин ұшқаны сирәк. Күбәләкләре бик күбалар, ләкин ұшқаны сирәк. Шол куплетін қатырлайсыз ме? Әйе, қатырлайсыз. Жамағат, мына рәқатланып қошылып жырлап отырамыз енді біз аны. Әммәді ләкин бір айрағызның ұшмай тұрған күбәләк көргені бар ма? Мәйнем көрген жоқ мәселен, ұшмай тұрған көбәләк. Енді давам етіп кетеміз тағын нендей бейрам істелерді жырлары бар біздің. Яратып барымызда бірге жырлай тұрған. Алмағаштары, міне кішілетіп құл шауғалығыз әлі. Сырасы көрініп тұра кіші кел бәйрам етіп тұра екен, біле. Алмағаштарының тұжытығы бір матур куплеті бар. Алын ағашы бұттағынан қашып юындым сеңа, 16-да 17-де ғашық болдым мен сеңа. Бар бет сондай сөздер әйеме. 16-17-де ғашық болуы білән мен ризалашам. 16-17-де бүтін нормальный кіші ғашық бола. Әмма да ләкин алмағашы отағынан қашық еуін оны көз алдығызға кетіріп қарағыз әлесіз. 16-17 яшты ғашық болған егіт алмағаш бұтағын кесіп ала. Қашық еуінана да, мә болсаңа алмағашы бұтағынан бөләкті. Енді ярар анысы да тігі, міне шул бұтағы деген сөзді бір азғынан нишап өзгертмәгенлер екен қатарды. Ол ярар аны біз жырлаймыз қазір нормальны еттіріп. Істәл артында беттігі әзірек кайыфлер өзгәріп кеткеш кіші өзгәртіп та жіберген мүмкін ол сөзіне. Міне ойланып өтілмеген, мәселен әйен апайлар күліп отыралар. Аламағашы бұтағы деп түгіл, мәселен алмағашының ағашы деп айтып қойырға мүмкінлер солай ма? Міне солай сөздерін өзгәртірген еді. Хаминде давам етіп кетеміз тағын татар халық жырларына. Кіріп кетеміз тігі орман турында бір бек матур жыр бар. Кәрейм әлі орманнар арасына, селейм әлі сірләрімні, сандуғаш баласыны. Ешткеніңіз бардыр бұл жырын әлбәтті, еме? Бар ма? Мына қазір бұл жырның сөздерін иқтибар білән сөйтіп шығиға әлі жәмәға. Мына, апай мына мәселен сіздің қазір сірләріңіз жиылды деп көп еттірі. Шолай ма? Бек көп сірләріңіз жиылды қазір, сіздің қатын қызның бетінде сір қаман жиылып тұра. Қазір сіз үйге қайттығызда ғайләңізді жиып, тәк ғайла менің сірләрім жиылды, кеттім әлі мен орманға. Нөрсеге. Міне сандуғаш баласына сірләрімді силеп қайтам. Қазір көз алдығызға кеттіргіз, шығып кеттігіз, орманға кірдігіз, қайынларға келіп жеттігіз, бір қайында таптығыз сандуғаш ұясын. Тігінде сандуғаш ұтыра, қайын бұттағында ұясында сандуғаш ұтыра, қазір бекенде сізге бетәлі сандуғашының өзі ярамай, баласы керек сірні силерге. Эй, сандуғаш! Балаңны шақыр әлі сір жиылғаны, силап алайым әлі. Сондай, ярар өзігізгіне болса, кіші көрмәсі аңлап болайынды. Тігі кішінің біраз хистәні баласы келе, өзігіне болу баласы келе. Әммәді ләкин тігінде, мәселен, қырайда орман кесуші марайлар
читтән күзәтеп торсалар шушы күренешне, алар нәрсә дип уйларга тиеш булалар сезнең турында. Менә шундый кайбер сүзләрен уйлап бетереп инде сүтә башласаң, кызык-кызык әйберләр килеп чыга. Инде киләсе җырга гына күчәм, теге барыбыз да белә торган, бала чактан бакчадан ук өйрәтә башлыйлар безгә ул җырны. Әпипә. Бас кызым әпипә, син басмасаң мин басам. Бас кызым әпипә, син басмасаң мин басам. Әйеме? Дәвам итәбезме? Синең izləringə min də getirib basam. Sinin basqan izləringə min də getirib basam. Bigrak motor jırlısınız. Rəhmət. Şol əpipə jırı. Mənə qol көтәрегез әле. Отырамыз алда берәр əpipə. Бармы əpip ушкалары көпшен? Кая бармы не əpipə? Шуннан да əpipəме исемегез? Үзе килә шырык шырык. Җәмәгать белә кемнәр генә уйлап тапкан әпипә. Инде теге анда исемдә ишеткән юк. Менә татар халкының шундый теге кызык-мызык мизгелләре бар инде. Әлбәттә сүтә башласаң, әйтәм бит әллә нәрсәләр уйлап чыгарырга була. Әмма дә ләкин без уникаль халык татарлар. Тагын бер катлатланып әйтәм. Чөнки нинди генә сүзләр булмаса, нәрсә генә булмаса да без шул сүзләрне матур итеп, моңлы итеп инде халыкка җиткерә беләбез һәм рәхәтләнеп, моңланып тыңлыйбыз. Әле без татар халкы моңлану дигәннән җыр белән бергә әлбәттә баян, гармон тавышларын тыңларга яратабыз. Инде шуңа күрә сәхнәбез турына чакырасым килә безнең яшь әле чебендә куммаган егетләребезне. Булар инде әйтеп узганымча безнең Кыркашыкның кияүләре Ринат Гыйлметдинов, Шамил Гыйбаев инде алар безгә гармон моңнарын яңгыратырлар. Рәхим итегез.
Kurartı Biyo Ansambli жетекçileri Luisa Bikkuizina. Aferin yigitler, kızlar, malaksi. Mine bu biyolşi balalar turunda gana bir iki söz aytıp geçesim kele. Indi her bir kişi bitinde artist maktağanını yarata. Şoňa göre mine bu biyo ansamblinin jamagat indi bütün Tataristan, Россия boylap almagan, katnaşmagan konkurslary kalmadı. Bargan sayın birinci orun alıp kaytalar. Alarını kapamayın, o şakırga da korkalar bu gaydi. Eli mine bir iki saat elekine kaytıp düştüler. Kazandan tağın birinci orunu yollap kaytkanlar. Bir konkursta. Tağın bir kat kışlıydı valkışlı geldi. Kazan artı biyüşleri. İşiteler özleri. Ağızların jırganlar. Şartlanalar. Et koňele bir siýek artist koňele alkışlar indi ol jamagat. Hem şoşlay siz alkışlap turgan arada konsertimizni dowam etip gitebiz. Hem kilesi sahnege çygaşy jyrçybyzyň kırkaçyk bilen tigi tury beýlenişi bolmasa da, amma da lakin alar beýlengenler mene şuşa kırkaçyk kiýewi Rinat abi bilen. Şunki Rinat abi mene häzir bayanında oýny başlay. Gülnara Galiyullina ana koşulup jırlay başlay. Kışlaytıp alkışlar bilen karşılamız Gülnara Galiyullina. Oh,
бик түйдім чөнки bu konserttan kelgan akşalar benim avuldaşım da biraz yigiteyimden hali oyunga başkarılacak.
kızdırra günleri. Özü de ot, şeşi de ot. Öpsün balay. Tağın bir kat kişiliği de kol şova balışsa balay galı. Hem de konsertimizde devam etesimiz ki hürmetli tamaşaçılar hem sahnemiz türüne eligide bayağı bizning tege yaş kiyovlarning birsin şakırası kiler. Yani ben uylab turamda aytam Biktav rayonunun barlık talantlı yigitleri Qirqashiq tangına alalar ekan xotinlarni. Şunu anladım. Hem indi siz alqishlaytırıgız, men birazgina mikrofonna kelitiram. Hem siz qo'l shabattırgan arada sahnemiz türüne indi bayan mыңlarına birge qo'shilib jırlab o'tirgan chaqiramiz Rinat G'ilmatdinov. Beykoz rayonunun ataklı bayanışlarının birisi Rinat G'ilmatdinov. Kuyovulg'ash bigrak kirishib chiqamansiz malay qo'lda. Endi Rinat abi bayonda o'ynab ketgandan so'ng men endi o'zim olib boruvchi bo'laroq ko'proq siylov stilida bo'lsa da, endi bunday bayon minglardan so'ng siz ruxsat etsangiz ham qo'shilib jırlab o'tiramiz deb obishak etsangiz birgalashib jırlab olamizmi do'stlar? Davay ketdik, birgalashib o'zimizning bilgan retro jırlarni boshqarib ketdik.
yaratam sizni kardeşleriniz Hürmet etken gibi yaratam Şuna göre sizge bağışlanan Yürek jırlarımı yomratam Min yaratam sizni kardeşleriniz Hürmet etken gibi yaratam Şuna göre sizge bağışlanan Yürek jırlarımı yomratam Yaşka dava 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 Yağmuruna dava yola Keller arasına üzenlerge Ulenlerge girip yola Eğer sizden ayrıp yıraklarda Alıp giden olsa yıllarım Bayım şavla uydayım şimdi Tuğan jirmin ulmez sırlarım Sizden ayrıp yıraklarda Alıp giden olsa yıllarım Bayım şavla onlar işitir Tuğan jirmin ulmez sırlarım Odasa kulşavatırgan momenta как раз birgala qo'shovimni Sırasımağız ellerimi Sırasımağız ellerimi Birden dırıp derez aşma Hırsıları bunağını bileşine sol Hırsıları bunağını bileşine Yeme ayımı, yeme ayısın Beni geçeme yok güneşte Yeme ayımı, yeme ayısın Beni geçeme yok güneşte Yeme ayımı, yeme ayısın Beni geçeme yok güneşte Albatta şundan da her vakitte şulay kengashirga da, mıngaymasqa da bizga sebepler bulmasın. Her vakitte kengashib turgan yanımızda yakınlarımız olsun. Rahmat bek zo'r. Hem indi konsertimizni davom etamiz. Hem elbette kutilgan mezgil chaqirasım kela sahnamiz turna o'zimiznikin. Elbette indi u bir chiqib kirgani, amma da lekin gunoh bo'lur tag'in chaqirib chiqarmasak. Rizala Utkuzova, qarshimizalik alqishlar bilan Başkınlar dildir şolaşır
Бик рәхмәт. Тагын бер балачактан бик яратып җырланган җырларымны, бу сәхнәдә дә кичкенәдән бик күп җырланган җырларымның берсе Талларым. Rejala Okuzova. Rahmat dostlar, endi davom etib ketamiz. Shu xatni жылы qabul etib o'tirasiz bugungi konsertni. Hatto anlagansizdir, telefonni ko'tarib chiqdim. Hozir tezgina video tushirib o'tamizda, shundan normal azrak qo'shag'ash menani internet shiltarlaridan qo'yashaqman. Hamma dalagitga bulaygina просто былай хат tushirib olsak qiziq bo'lmaydi. Hozir bit endi boshqa ketib o'tirib endi borib qolib internetdan aqtardim. Shunga ko'ra tezgina she'r yo'llari o'ylab topdim. Şiir yolunun ahırgı sözlerin siz özünüz kışkırıp aytacaksınız. Men mene mındayran yollar oyladım. Kayşanlına kilsen de isteller muldan işikler aşık. Selamlimizni bugün. Malatsi. Mene kimler anladı? Kol kışlıydı kol şovalığız. Hazır indi barımızda anladık. Selam yolluymuzga bugün kırkaşık degende barımızda birge kışkırıp aytırgan deyiş olacakmız. Sileştik mi? Sileştik. Hazır men telefonda koşup jiberim. Videonu koşam. Тамашашылар, кыркачыклар, Куркачинская, әзір ме?
Hazır bolsa kullarını iske ko'taramiz. Ko'taramiz kullarını. Kullarını iske ko'tardik. Ham ketdik. Qayşangına kilsang de isteller muldan ишikler aşık. Bizni bugün selamli. Malatsi qirqashiqlar, endi o'z-o'zingizga kuchli deb qo'l shovib olqishlab olsangiz da bo'la. Shundarisini aytam, men sizga g'oshiq. Men sizni yaratam. Ham konsertimizni davom etib ketasi kelar. Endi tigi gilda endi tatarsha biyular, tatarsha jurlar tinglab o'tirdik. Ozgina bo'lsa da raznoобразие kerak, raznoобразиеni tikmagina rushayt demshki hozir bizni Biyikdağ rayonunun gimni avtori. Endi konsertimizning boshida yangragan qirqashiq jirining muzikasining avtori Shamil G'iybayev birazgina Latin Amerika yoqlarini olib borib qayta, anga qo'shilib bilan bunda maydonchiqqa chiqib rag'batlanib, kim latincha biyilar biyida olasiz. Ketdik, Shamil abi, sen hazırmi? Qizdiramiz, ketdik!
Halil Ribayev. Kızdıra ama özümden tüzmedim. Şunu bildim biraz özümden kayıfını koytardım. Çünkü hazır kilesi jırşımızını sahneye şatırganda kavuşatacağım yani. Bek kavuşayım, bek dolkınlanam. Çünkü sahneye şakırıp çıkarası var. Turudan turu naşalnik özümden. Şundan da naşalnik Büyüktağ rayonunun medeniyet bölümünün naşalnigi, inglavnıyı. Bütünümüzde mine bugün kimler katlaştı konsertta. Her birimizde kerek bulsa suga, kerek bulsa maddi şuna göre tırışan mattasındık uzak selik. Eli naşalnik buludan kala Şuşu Kırkaşık avlının bir hanlar kilini şuna göre pul şava başlasanız bula. Hem sahnemiz türüne şakramız Liliye Burfanova. Yaşa bu kral, nerede gidin? Bu dünyaya
Zor rahmet olsun. İstemsiz hayırlı kеш. Hürmetli Türkaşık avlı halkı. Biz indi bugün şınapta өзіміздің отдел культура концерті білән қайттық. Елларға әзірек ерден болсын деп енді анары бигрәк та енді өзіміздің ауылда қоясы келді концерті біздің шынапта мына енді Фәрхат кеш бойы сөйлей. Шынапта біздің енді мына отдел культурада в основном қырқашықлар ішлей. Күйеулері, келінлері, қызлары, жігітлері міне десеңді міне солай. Енді екінші жырымны жырлайсым келе, барыңызға да таныш болған жыр. Өзіміздің халық жыры Русандықта. Бұл жырны бигрәкті әне яратадыры, Флөрәне қызғанышқа қаршы. Ол енді біздің арамызда жоқ. Ол енді мұнда бірінші рәтті отырған болыры. Менің енді әрбір мұнда отырған қызларға да тілесім келе. Міне, bütün қызларға да біздің әне шекілі шондай қайнаналар тұры келсін ешінап та ескеткіш кішейді. Жырым дұға болып барсын әнеге. Хам енді шоны айтасын келе тағы әлі менің өзімнің әнейімді сабадан келіп, бүгін концертта отыра әне қайсын. Басалы әнеге. Әнеімізді 20 ел бойына директор Дом культуры болып ішледі сабада. Шуңа көрі аңа бигрәк тәлі бұл концертлар яқындыр. Рәхмәт әне келгенің үшін. Хам енді бұл жырны әйдәгіз біргәләшіп жырлайғалы еш ғыныр. Matur şiirinde
Bir qaşanda yaşırgizden gitmegiz. Hem indi yanıdan sizge bir Rinat abi gitmegiz intağı bir xalq jırı jırlıyız beydi. Birgeleşip eydegiz ele. Birligenim, birligen. Rinat abi şamil eydegiz ele. Hoppa. Bakşalarda şeşek otta sinudum kanı birligen. Bakşalarda şeşek otta sinudum kanı birligen. Ulan yine kötten sığmalı bilimizin birgene. Birligenim birligen simmiteminim birgene. Birligenim birligen simmiteminim birgene. Hoppa. Kışlarında seni gördüm birgenim. Kışlarında seni gördüm birgenim. Umumi hoş kendi canıma dünya kara birligen. Birligenim birligen sağındırma birgenim. Birligenim birligen sağındırma birgenim. Hoppa. Birligende izlerini sağındım birgenim. Birligende izlerini sağındım birgenim. Birligenim birligen simmiteminim birgenim. Birligenim birligen simmiteminim birgenim. Birligenim birligen simmiteminim birgenim. Yine kıymetli Şamil Gibayev, Kırkaşık Kiyevleri. Kırkaşık Kiyevleri, kilimleri, kızları, oğulları bugün sahnede. Hem indi şulayıp sizge yakın dostum, biz indi bir yakın aile dostları Rayas Fasıqlar bilen Rayas'nın repertuarından bir jırны bölek edesim kile. Ул шынында бик sözleri мәгънәле, матур, яшь игәле, яшен булып, ут булып бергәләшеп, әйдәгез. Dünya kuğanlığın nerede unutullar ustuğan. Yaşavının her bir mizgili meşakkat bilen tulgan. Yaşı geli, yaşını bulup odu bulur. Bu dünyada ömürden de kadrini bilmiyor. Yaşı geli, yaşını bulup odu bulur. Bu dünyada ömürden de kadrini bilmiyor. Şaka
Liliya Burhanova. Kırkaşıklar kızlara. Kırkaşıklar вы супер. Meyde hürmetli kırkaşıklılar, kırkaşıksızlar. Gümümen hürmetli tamaşaçılar, tağın bir kat indi sizge şuşu konsertqa derrew kilip jiyılışıp, bizni жылы itip qarşı alıp, şulay her bir jırga, her bir sözge kirip kitip özünüzni bizning bilen birge oturganınız için. Zor rahmet sizge. Siz malatsi. Hürmetli medeniyet bölüge artistları. Sizge Avul halkı isiminden bizge şoşunday жылы, canlı konsert bile gitkenlik için halk isiminden rahmetini bildirebilirsiniz kile. Kelgen tamaşaçıga şunu aytesim kile. Cuma günlerinde izgi işke, özünüzün ezgine ilişkinizni kirtken için sizge Xuday iyi birsin. Sizge de şunu aytesim kile. İzgi işke alınıp rayonun bik köp yerlerinde buldunuz. Özünüzge Xuday selametlikten ayırmasın. İcadınız bir kaçanda sayıkmasın. Bardik urlar yaptı yollar sizge. Big zor rahmet. Ağabeyler big zor rahmet sizge. Kilesi ışıraşulara kadar sağ olun. Kilesi ışıraşulara kadar. Rahmet.